Pemirsa kebungkah nyani penerbangan internasional ngelintangin Bandara Ngurah Rai matutang pelaku perjalanan mewah wisatawan mancanegara Wisman antuk ngelaksanayan karantina Kudus Rahina. Ring pemargian nyani kantor kesehatan pelabuhan KKP nyagayang Sasur Hotel turpacang kewewohen malih kalih dase hotel. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Denpasar Jeffrey Hasurungan Sitorus Mausang, ring pemargian tahap pertama pacang kesiagayang 55 hotel ngeninin gala karantina. Pemerintah sampun mutusang salami Kutus Raina. Anut perkanti sarang Kementerian Kesehatan wilangan kamar sani kesiagayang untuk ngelaksana yang karantina, majang Wisman inggih punika kaliang ping kutus saking wilangan wisatawan sani pacang ranjing Bali ring Araina. Dados nyani yening wenten siu 500 diri Araina, patut nyagayang siu 500 kali ping kutus. Raris inik wilangan staf sani kesiagayang dani mausang anutin galasif. Kewentenan SDM sani ketedunang ring bandara nyabransif inggih punika tigang dasa diri. Ring kena hotel karantina talar kesiagayang 4 diri saking tenaga hotel. Bali Pos Nguningayang.